And so Nkomo, yaye shira pa. Mama Efe is in the building, yo. Mommy, good afternoon. Pacho na ho te say. Oh, ya mautrin kwanso. Thank you. You say wejaya anopa so de. Wo beda feel. And that minimum that. Mike on Konso. I had ye. What's it? Esi so. Ningina esi so. Mami said ya oh me nko a. Ana oh me. No correct. Okay. So now no rest. Okay. Me rest here, me rest. You. So I just don't want to rest. You. Ebusuafo said ya ka kire wan che bia. Ene nyina anya ne ntie se ye maame. Eye mama Efe ana odi ni dwuma wo nhira wo bra. Ye maame no obo kwan ma ye nyina a social programs agintin okumase. Ono no sha ase ai we nkura ase nyina. Ye hwe no na itie no. 28 years enye bete wafam papa o se opeso ko home okotena chire na watretre enti yekoye kwankwaja kama pa ede ma no ene se wie ye nka bi nhyiemu na wabe free he enti mote ya no kre ye maame we yentem enti awie ye bebusa no kwaso mama awie ya odi wani munyam aba Sompa Nkomo sui Ewie de boko me bechiamo na masaya damase because on the 5th of May at the fefa obeye na e mefedu okay me yewie program me si form na menim se wabedu enti me sister Ketwa na all kase surprise me twa many na just me say adoa no wo so di hia me na me hu kra say wonti me beda wase no correct na kwasem nani a wo ye na ye me fe dodo nti asedan kwa you yenso ye das oni munyam a wo de aba no kra som ye bododo yenso ye ne ahwefo ne etiefo nyina yenso ye das papa se wie waba nti na esasedamu a no ene mami na wabe me mo akwanya na adwuma nsam de mo na mayache afutuo bi wo ho a wo de amame na yenso yato aso me yedwuma merati me de me hona madinyina me yo nyame na adwuma na me nyane nsem shira se wo fremia bribiara me de nije bejini so o sande ono no wo adum shira ebuso me ye juma ameradi me ye juma ameradi Yesu se ofre abribiara me die nije mejini so o sande ono no wo adum shira ebusu Abraham masa nyumwe anye wonyuma unti nye dwuma nje okay enti no se o yama erade no o yama Sompa no correct so meye dwuma ama Sompa so Sompa frame me abribiara me die nichie ebeje so se eno no eye wo passion o ye dwuma na wo nhwe na free bonkum ana na fiber okay ma ko wanim okay ma enti no afutu nam de ayanwum e de ama se de be ya wa wo be hye wo ho de because edwuma na nye easy no correct wo ye ne papa kra na obi gina baby o enye o enkoso o say enti ni se wonnim botaye esi wani so a wanhwene a wonnum finfin na wasan no correct wo betwa ne a wo pese o ye so asa wo ti ne a wo ye ase na nim se wo fro ka afri ha
wo kokro edu West Coast ana ho baby car na say a enam se wondu wo last destination ti no wonka ho we pe car foforo na wato aso no correct inti ni America say shedden it's not easy but din she no she wa ho den e ma obi me she wo den so ma obi she wo den a that day ni bia na wa ma o ma obi pai wa o pese obi pai wa pompom anza na wa she wo den bia na that day no unya ko na nsa ye ne ya o tu fa na nine so pai wa pompom eje ne nsa nti she wo den na nya botaye nipa na wo drive wo ma kodure edwuma na wo ye no is it because of money or because of fame so who say nyame edwuma no wo so chefa ene say wo beji akra bi okay wo tibia o mo na mu a onyame so bo chido for 28 years yam for me ankogina court bia hey mami one go court to that yam for me ankogina himfe bia me kai say krachi bia wone na iresi dan ena eraba no efri mu krachi ne matifie ho na era na ire maame ebi ote ne nye ti ne ye ne ti ase no kan so oma ne maame metra o manche 6 bedrooms de ne maame nya baby atena no oma ne maame ne ba ho ensem bebre na ne ba ne free mu afa echi wo so otu kun no efri ho because ne ba ne na si dan ena ye di Ghana mra ene omo dan ne papers ehwehwe ye na ye ji court na ye ji de dan ma papa ne ne man na omo de me ko ahemfie ye friend wa ahemfie kasiem enti omo de onjo no se ma me de he na wo kana se enti ahema for home se na ye heto de ene a on na ye dan no asem a wo be kan yi wo ba ene ne kunu esifie wo ba wase se betena wo nchen wo ba betena ne nchen wo ba na firi mu wo tu wase no afifie ho na wo afifie no sana ye ka no sa ye mfra maame no ene ye mfra ne china mo court ne ode koye na court se eye kunu ene mma no efie omo ntena that was the only time enumpo no ohima ba ko bomso hima na etu ne nine ne ahima for me no o se na ye do ba himfio that's why asam ne ya ba egu because you hu se nia busua no ene abrante ne ka no enimu okay for 28 years nia one go to that me meka ne se nia eto baby I also me company for na wona na etwitwa jeme okay ti wonya vision na wo focus nia wo ya emfa ho nia baby de bia me ka se Judas no nim say Yesu de becha na enka wanhu ansa Yesu adwene pa ewo utim akoma pa odi ye adwuma na nyame bema na bofo abo ho bai ti ye chichiri a wo ho a na abesa no wanim no cre no hu pastor no ne ewu enti no emma bibia ha mate emma bibia ha kwa na kowe so wonti nia wo ya ase a wote se obi aye bia na so ye bi ba wonim nia wo ye wote nia wo ya ase wonim se bibia wo no ebeduru butaye bi ho a wokọ wani mu hwe wachi okay ohu aeroplane na wokọ reverse da there be etu atena plane so many times etu akọ nani enko reverse so pim ko wani mami na me kamisinka e mai host programs e wo ai kumasi kai yenka ye association ye makoma so ade pa me o zenke beboa ke ye kai hu bomu at least momo be mu na say but gone were the days na mo obi yeah hey sir yeah na ye penny pa Mrs. Judy Ajama Capital Radio CEO no Mrs. Judy Ajama na ye party dabs and one men ne won start ya mo nyina free mu a is your money na ye obi yeah na ye obi kabeye lovely pa this time as am dey na ye petri those time no obi a o host program bia matured what in their oyas or focus when you be any competition ejuma we you say you are competing with somebody a better compete with yourself not somebody because in your mere chede no eso no nyodi ama obia and what the mouth said they want all day ebetimi nti we try say
wo funny a ebebro ahon de so a ebedu baby ebedu say you want to be somebody. Nti na ye will be gone were the days. Hey, mature ones no na ye will be. But these days, you know. And ye be better. Near the why or him. Me free monti no. Oh, so oh, mommy, I saw to a chain out. Nyana me go overboard and what me. Oh, more as say, Mama mo kwan say or say, me tension mo de. Msa me Ghana or mini Ghana. I'll do that. Because Jesus Christ, Matthew chapter 4, the verse 4. Or say nya pan no and any papa. So kind from beginning or say ya trust and your pan no. And when you read the Old Testament, yes to be free Deuteronomy. Yes, so when I did to me now or buy Usiai, sir, and Paul can say 2:15 or say steady to show yourself approved. So what I say into Obi Biara Usia adie no onyanim de Tis always so be suan kwa dia nim de ho you any bomodena and I just a meet school. Eh ma mi kare so babu Yeah, meet school. Well, well, person hostel program because yeah right up Nkomo started Toronto say me hu na Nkomo sane brand mani age o wo mo trofa wa yeah me call right up almost Toronto me hu an Ghana private broadcasters association surprise back office work of family Ghana private broadcasters association minti o mo din poda na right type o match any individuals be any Nkrofo now billboard be me hu ni giant billboard be hey mommy Nkrofo na ye mama kwa hey so bibi a wo ye bia you may think say people around you may not like you until you may think so be am pe wasam but Nkrofo we church ah mo hwa mo do because me call we na hu say Nkrofo do me pa wo ha na obi atam we no dia bro obi atam ticket we no dia bro ko hu we kwaje visa ko holidays wa ha ko yesi am hu baby am nko kane wo so what I say until na so ma wo ba hwimi de no nya mai wo be ko me about wo ko European tour say nje na wo be start yesi we de Asia America until nia wo ye bia you understand your last day on this earth yeah and nyamina you